Homa Bay. Riwruoge makedo ne ratiro mag alwora mag dho wedhe ka dho nam chumbi oramo ni pod gidhi nyime kod chik makumo wach mar ng'ado yiende midendo ni mangroves. Giko ni ji ma odak e alwora mag dho nam chumbi kaachiel kod jolupo osebedo ka neno ber mar pidho yien makamano kendo jiwo oganda manie alworano mar nam chumbi mondo oket maino e rito yiendego kaka jojaoko leronwa. En alwora mar dho wath ma Majoreni mantiere e od bura ma Msambweni e kaunti ma Kwale. Kae ne wayudo ka jokanyo e riwruok mochung' ne rito alwora mar dho nam midendo ni Pongwe Kidimu odich gi pidho yiend mangrove ma gikone gineno berne kaka jodak ma alworano. Hata kukiwa na upepo, hata kukiwa na kimbunga, hicho kimbunga huku hakileti athari kwa sababu kikitoka baharini kinakutana na mikoko pale katikati, ile pressure na nguvu ya kuja juu ndio itoe mabati ya nyumba, ile haipo. Kwa hivyo nyumba zetu huku hazihami mabati kwa sababu kuna kimbunga. Katika hii mikoko kuna hewa safi tunaipata, katika vile sisi tukipumua ile hewa chafu, mikoko inatuletea hewa safi. Alafu pili, kuna wakati tukiweka nasari, kuna wafadhili utokeza kama mfano KPA vile walivyokuja, wakinunua huwa tunapata pesa. Tukiuza kama vile zile pesa tunapata, tunapelekea watoto shule, nyingine tunakula. Basi kama mwenyewe wataka kupeleka shambani unapeleka ili pata mazao ya chakula kule juu. Maino margi gikoni giketo e kum mar ng'ado yiende kata mana moto e alworano mar keto lwasi makare to chutho e kindeni ma midhieche mag lokruok mag kor lwasi okwako piny mangima. Huku hakuna mangrove harvesting. So harvesting hakuna. So degradation has been stopped. Hapa watu hawaokoti hata kuni. Kuni si ni mtu uliokufa, bado hauchukuliwi kwa sababu unatakikana uoze, na ukioza unaleta virutubishi katika ile miti. Sababu wakikata kama hivyo, sisi hali ya anga ndo tunakosa mambo mengi, mvua, mambo mengine kama hivyo, samaki wanakosa mazalio, alafu kuna kama hivi desert hakuna miti. Tokaka yorga yotaka to chutho chupni mag plastic donjo e nam, gikoni gisebedo ka gikwanyogi kendo ema gitiyo godo e nasari mar pidho yiende makamago. Kuna wakati tunaokota tu, mtu akinywa maji yake akiangusha tupa, tunakuwa kama vile wenda azimu. Ukimwona mtu na tupa yake umwambia ukimaliza nipe mimi, akikupa naika kwa mkebe wako, ile siku ikifika na katakata vile vikebe mnaekea nasari. Mahali samaki hutaga mayai na yale mayai yasipate usumbufu ni sehemu za mikoko. Maanake kwamba kama mikoko imeongezeka na mazao ya samaki yanaongezeka na idadi ya samaki inaongezeka na uchumi wa jamii unafanyaje? Unakuwa. Tendwath ma Mombasa mar Kenya Ports Authority gikoni osebedo ka siro gi e chenro no, gino mabende ne omiyo dhial gi e pinje maoko e wi chenro mag rito alwora kod pidho yiende e pachoka. KPA has been awarded in the category of environment care, where our project mangrove restoration was declared the winner. This global recognition, for us it means a lot. It's not just a win for the Kenya Ports Authority, but it's a win for Kenya. So the efforts of Kenya as a country have been recognized on the global stage. So tulikuza ile miti 10,000 ambayo tulipata, na nafikiri ukiangalia zile side nyingine unaona miche iliyopandwa kwa ufadhili wa KPA imeishi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.